Clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a ko shan rong bol na sang chan chin i lo clear howang u Synod Executive Committee voi za thum som pali na an thu September ni somni pali le ni somni panga chung khan Synod Executive Committee voi za thum som pali na chu JM Lloyd Hall Synod Office an thu a tuntum SEC a hian thurel tur chhop cho somli pakhat oma an thurel langsar zwalte lo ngai thla ila Central KTP in kai Hruaina en thatani a chungzinga chuan Central KTP hruai tu tur thlan thin chu in thlan om to lovin ruat to turani aizol khopui pastor biala changa ruat thin turani dona pastor bial somli pakwa chu mun thuma thenin mun ni zera tangin bial tina train pakhat zel an ruat an ni anga mun khat hi tam khat zel an olang committee member te chu tam khat kumni chung chan turani ang Central KTP committee member to ruat chwa te chu general conference a pom thin an ni ang Social Welfare, Women and Child Development Department, Government of Mizoram changa rui hlo ngai te en kol na Jordan Center Sechon en kol turangen na chungchang SCC chon ngun takin ngai to a hetilam konga rongbol na he kan ramin amamo le tul ani a ram mangai na wangin SCC chuan lak mai thati a rorel na sangber Synod thlen turin a pomta ani Jordan Center Sechon lak lo chungchang chu Synod in khom pui voi za panni na zarkot caution biak in anei tura thutuk na siam ani ang Mizoram Healthcare Scheme zum chungchanga in rem na kongzon ani a SCC chuan zirchiang tu te zirchian na le rot na te ngai to hnuwa Mizoram Presbyterian Caution in damdoi in kan nei panni te Synod Hospital Durtlang le John Williams Hospital Lunglin Mizoram Universal Healthcare Scheme azum churem atitani Memorandum of Agreement chungchanga ti fel ngai omang ang te lobo zui turin SCC chuan OM kuta da a ti fel ngai te ti felani nuwa Synod Hospital ten max anzom hun tur sha donani Synod Prison Ministry na athopui mek jail tang chuak hona tur nei lo le kholai tal mai te en kol na mun khongai na in chite venga mi chu an mun mai na zo to lo wanga puwanal ngai an Synod ne na rama pek chu man ho dil pui ni a Synod Prison Ministry le khongai na in tho ho dan te khongai na in din mun le mun ma an mamo dan te ngai to in SCC za thum som pali na chuan an dil na hi arem ti a puwanal ngai an Synod tan rama pek chu khongai na in hian an mangdon ta ani puwanal ngai kulikon hian lim en aram chu rui lo ngai te chan chuana man ruatan lo tangkai thei ta kin ti in me ni kwa san hi somni panga khan Synod kuta a hlan ani Mizoram Rural Bank in Mizoram Christian College MCC bus and pay. Mizoram Rural Bank chuan an bank din sampol in Mizoram Christian College nena bus and pay. MRB din samvoi samli panni na hi September ni somni panga in Brinni Chamadar Som Khan and head office auditorium Lamania. Puvidal Rin Moya, Manager Financial Inclusion in Kai Shroin, Reverend Dr. Rosiam Lenato Song Synod Executive Secretary in Hun Seramanga. P. Cheryl Elvan Song MRB Chairman le Dr. Ton Eng a Principal MCC 10-2 and Soyene. Bank Day a hian Mizoram Rural Bank chuan Corporate Social Responsibility kaltlangin Mizoram Christian College nen a bus an pay ani. Mizoram Christian College September ni somni panni thotani Khan MCC NSS unit chuan My Bharat Portala Mass Registration Drive hunan mga hun hi Dr. Rin Moya NSS State Nodal Officer in han puyani heng ba ka hian Vikshit Bharat Youth Quiz chana ne ngalani a student ti chale zon NSS Mizoram Iron ang NSS unit MCC hian unit thum nein thisen pek wantlang hun ti file college hun ma ti fai te an malak na lang sarani Mizo Students Union in about say last day UPSC Challenge Inter-College Quiz Competition san hi somni panga a Mizoram Christian College chu pakhat na anni he quiz competition a hian Mizoram College sang som palian tela inti seak na round li nei ni in September ni som pasare tang khan nei chanani a September ni somni pasari Zan Khan College Pathum Government Trambana College Government Chief College le Mizoram Christian College te chu final a anin tuma Mizoram Christian College Iowa Zero Lightel te hi Remsiam Kima 5th semester Department of Management le Roming Liana Rentley 5th semester Department of Political Science te anne
PYF 25th Bina Conference le Golden Jubilee lomna nei mekane October ni changninga chung hian Presbyterian Youth Fellowship Bina Conference voisamni pangana le Golden Jubilee lomna chu Youth Recreation Center Falkland Central KTP Mizoram Synod in thleng mekane in khom pui thopui hi the Lord has done great things for us the ania Reverend Dal Soilian Avarte CHT Synod Reverend Dr. Rosiam Lenato Chong Executive Secretary in Church Central KTP Mizoram Synod Reverend Dr. B.L. Nongbri Principal JRTC le Reverend D.C. Haya PCI Moderator Luiten Thupin Soya Pathian Zanin Khom Reverend S.C. Dengan PYF Leader Kalswakin Tho Soy Bokang October ni thumzir tomni chamhadar somachanga chhudar li thleng khan thwang puiveng lai caution biakin aro rel ania October ni li inrini ni leng khan Golden Jubilee lomna hun manania zana Jubilee mei de ani bok October ni nga pathian zing daria ta lalpa jan resakren bot sei nia ni leng le zana wantlang pathian biakin khom nei ani ang PYF Bina Conference le Golden Jubilee lomna hi Mizoram Synod TV Hruaina eng baka YouTube lama Synod information le Central KTP channel la live pek chwa ane Chimbial Synod office lunglei staff welfare on September na somni pangani nga ni khan faina hapta po la natlang nei ni in Synod mission center le Synod office city faini natlang a hian office staff baka masi sangati evangelist le lunglei masi sangati gospel team te an thok chwa kane Campus Ministry September na somni palita na somni paruk chung khan Gospel Week man puin Synod Home Mission School khomoya hunan mga he huna hen tlangwal rin chana counselor baga resource person atan Pusi John Sai Parliana le Peter Siam Tharite ankal Gospel Week hi ni thum chung manania thopui sang mga zirti na pegan ni baga zai le lama pathian fakna hun man ane Worship September na somni parokachang na somni pariat chung khan Dimapur Nagaland music training ni puin tlangwal HL Chazwala music instructor akal Social Front September na somni pasari le somni pariat chung khan Bullfek Zol Koshana moral reforms seminar le awareness campaign ni campaigner te upa HL mingmoy le upa PC la rinamate ankal Finance September na somni pasari inrini khan West Pailang biala somvondan training ni puin thok tu te tolo parlal biak digale pulal shroizel ralte te ankal SLNPB September na somni pasari inrini khan Falcon Marveng Koshana literature seminar in Reverend Dr. Kela Lom Zoala Executive Secretary le Pul Remoya OE te ankal Koshan Meitsia September na somni pasari inrini khan Marriott biala leadership training ni puin PK Vanal Roni chairman le PPC Lmal Somi committee member te ankal John Williams Hospital in Kumsom Tlin anlom October ni khan ni lai ni chamadar kwa khan John Williams Hospital lungle din cham voisom na lomania lomna hun toy hi Hospital common room mangin Dr. Ramdin Tharasai lo medical superintendent in Khomakai Shwaya Reverend Nun Thara Chaplin Hunser mang upa PC sang trauma le Synod Hospital IO 10 to soin Reverend H Lalming Moya AS Simbia Lin Malsom Nain Kumsom Tin Lom Nain Khom Toy hi achina ni Lom na Hunser Toy Manzo hian free clinic ni chunzamani JW Hospital Managing Committee in Rahman Nasia mangin Synod Hospital du tlang train Dr. Pathum ENT ortho le eye specialist te ankala damlawin entir hi ortho somriat pakhat ENT somriat pakhat aya za somni pasari general surgery somli panga pediatric somli panga gynea somli pakhat ni nanwa in mi zali somni pakhat anne lekhabut langzar Merit Presbyterian Caution Christian Chungko Committee Board Sai Chungko Damna Ti Lekhabu to September ni somni pariat pathiani khan bial to pastor bial chairman ni bok Reverend Dr. LH Ross na tlang zara hele khabu a hian tun lai huna pathianin a man mek mi sang te sermon song panga chuanga phek za som nga panga chane Christian Chungko din nge na konga lekhabu tangkai taktur ani ang Merit Caution ni kum sanga zuwa som nga pani khan din ani a Christian Chungko ni an ngai poi mo tharin tun hai phechon langsar takinan mangthin ani kumsani somni panga Christian chungkani po life skills le
counseling and family therapy lama thiam na bik nei pathian mi man tak PV Vanal Rwati chu speaker mangin hunan mang ane Synod Relief Fund pek ane Tuan hai har sada shang tok ten ne na hete han Synod Relief Fund pek ane West Serzol khwadam lomi pathum ne na cheng sing khat cheu North Lim enadam lomi panhi ne na cheng sing khat ve buang khwadam lomi panhi ne na cheng sing khat ve Sailutar khwadam lomi pakhat ne na cheng sing khat sai khothlir veng tharadam lomi pakhat ne na cheng sing khat dampa tlang nuama dam lomi pakhat ne na cheng sing khat veng noi khosa kharsa chung pakhat ne na cheng sing khat sai tol bethela van doi na tok chung ko pakhat ne na cheng sing khat kolosi veng thara khosa kharsa chung ko pakhat ne na cheng sing khat le phai nuam khwadam lomi pakhat ne na cheng sing khat pek ane Tuna chuan Synod moderator le executive secretary program longai thak chun zawang Reverend RC Lalngak le na moderator October ni thuma tangani kwa chung hian Mumbai le Goa ko shan tloina kala ni som panni chungin tuivai presbytery man pui to dina kalang Reverend Diel Loi Shan le senior executive secretary October ni thuma tangani nga chung hian Bangalore ko shan in that program mangina kala ni saria subcommittee panni chunga ni kwa tangani som panni chungin tuipui ral presbytery man pui na kalang Reverend Dr. Kela Lom Zwala executive secretary October ni li leninga chung hian tlungvel bia la FGNCC program in akala ni ruka SMTC committee achunga ni Saria Trust Monitoring Committee achunga ni Reta Social Front Committee achunga ni kwatang ni sompani chung in Champai North Presbytery man puina kalang Reverend Dr. Rosiam le na to chung executive secretary October ni tang ni nga chung hian PYF Bina conference man puini kwatang ni sompani chung in Chorpial Presbytery man pui torin akalang Khati zong kha tunchumatana weekly round upon kan man thei te chu ni e